IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, go! Kinumpirmaran ni Dr. Helio Balbag, ti Provincial Health Consultant iti probinsya nga na-deliveren Idol Bernard dato'y CT scan machine iti Bangi District Hospital. Bagan Dr. Balbag nga talagang manarimaan nga trabahunda iti wirings king kasama iti installation iti CT scan tapi gusto agad tapi binaston iti panakosar na kada iti kliyente o pasyente iti nadakamat ng hospital. Malastir ito bagapay ni Dr. Balbag naman narimaan iti construction di 4-story building iti Bangi District Hospital nga siya iti pagyan ti ER, ICU kaya kasaratan ward iti nadakamata nga hospital. Malagik mo iti kalabes ket na ikari ni Congressman Sandro Marcos nga tumulong iti panaypa iti nayon nga pundo para iti upgrading iti Bangi District Hospital malasidlaeng iti Provincial Government of Ilocos Norte. Iti parang pasingket ti doktor kada ito yung ongoing construction kaya iti prakasangpeten ti CT machine iti Bangi District Hospital. Kaya iti Bangi District Hospital med damit iti mararami patang 4-story building na pagkaitaran to iti emergency room, operating room, iti intensive intensive care unit tayo, delivery room, laboratory, kaniso amin. Kaya naragsahan at pa. Excuse me. Nung ipakam mo nga na-deliver na tayo CT scan sa Bangi District Hospital na bayagin niya na Aurora. Kaya I hope na is masarunod na daw malsas na the electrical requirements na madamamag ka tamaram kaya dito na. Mang namnama iti doktor nga makumpleto amin dagito nga upgrading iti Bangi District Hospital tapos saget ang service iti taga First District ang yan nga pasit na handan ton nga naskempay nga agturong iti lawagon iti batak into makumpleton dagiti facilities iti nadakamat tatta nga hospital. Agapan na dati nga pondo, Idol Dens, agore ka, napagapan na nga pondo, pondo ni Congressman Detoy or dati counterparty Provincial Government of Ilocos Norte? Both Idol Bernard dati ko apondo kung pang-congressman king kasamitan iti PGIN amutin iti agdamakita ongoing to upgrading iti suang nga facilities iti hospital iti provincial iti Ilocos Norte Idol Bernard. Wen, mayat mo kaysa itaray da pa ilang nga nakaad adayo, di ba? Digiti pasyente dita nga umamyanan kat nakabaybayag from Pagudpod, from Bangi or Burgos nga may pa ilang dito ilawag or syudad Tibatak, Idol Dennis. Well, numalagid mo, idi first day of office, idi ni Congressman Sandro, kit nakita na ito, nga kadayo na, idi min campaign pero kit nakita na ti distansya, so nga, ay karigabom na, nato'y natpondo, nga may paay para iti upgrading, ti facilities, iti Bangi District Hospital, nga agbalin to nakaslang panaka Batak Hospital. Extension. District, Idol when. So iti agdama, madaman ti implementasyon, dagito nga pondo, nga naipaay, kada ito nga Bangi District Hospital. Alright. Ngayon, nagpalagip Dr. Balbag, masabol kaya pa nagbalo-balo ti klema, dati uyak pati iso naget uyak kay Dr. Bernardo. So nga, gano'n mo to man, nagpalagip nga masabol ti panahon sa face mask na tumaliklikan, iti panakinakar, iti uyak kada panapeng Idol Bernardo. Ti ko maya ka kato kita, kinabak na nga ya. Wala kinabak na niya, Dr. Balbag, say. Ti ko pag ginakaran din sa tao, ti ko sa kinabak na. Wala ka tatay uyek ni Apo Chabit Singson ti no. Nagbabawi Jackman amo kini uncle. At nagpa-interview pa dito nakamimet pa ti interview na nag-trending pa gaya may DJ abroad pag pipinasaan da DJ video tatangkat back off mo gaya amom saan lang nga health Idol Dennis. Take i-consider pa DJ digiti leaders of Ilocos Sur. Diba? Tikabsat na Jerry Lakay Metten, di ba men? Oh,
Kendi kiti dado mga Singson family kat lumakay damat, tumaeng damat. Ang sinablat mo, di kiti agkakabsat, darayan, kakasay. Kendi kiti dumapay nga Singson family. And di kiti leaderes pa dita. Nakisenda pa iti Mesa, Divi Sabiliano. So right time nga dito'y kalangin, local, and ag-serve ka lang. Kaysa agbanog ka, Luzon, Visayas, Mindanao, dito'y trataren nanton, di amen? Likawin nan, dinto na banugin ni Amalakay. Yun. Stress kami narigat Bernard, stress tabagin kita agalo kita dapat health issues na itigat sabes. So nagdesisyon na ako Manong Chavit nga agatras palain iti politika ati ko namon nalawa iti sakupen iti napanagpapagura iti bukod aeroplano DJ syempre amin to ta invitation kita masapon nga patgan na owan tapos sagat makaukunta do nga botos and suporta ay marigat ang baling nga politiko. No marigatan na po siya nagsusor datay itong tibangan dumanon. May mayat di kami sa iso tagbanog. Datay dumanon kinkwana. Oo. So yung takit narogyan na nga iti inyam amuna pagbagi na tikunanan na baling maulugi basta makatulong. So tuloy ang 5,858,000 kan 580,000 pesos. Tuloy-tuloy di ay. Sudom tuman. Mabali. Kit number 58 sa balota. Aman, isot imbaganad to Hindi na in-interview kisuna. Mang Ted Dakti 5,800 Bernard kung kuna na kada 58,000 kan 580,000 pesos ka. Ore kalugi-lugi ako na nang DJ ket gagem na tapno tumaray nga kina senador. Tatakarod matuloy nga ta kasi kuna na ket pag nagsalita ka dapat ano na ganan? Alat ka na Jayen? May isang salita si Chavit Singson. Yun, may isang salita. Pero yun lang hindi natuloy yung kanyang salitang tatakbong senador. So wala pa lang isang salita si Manong Chavit Singson, Idol Dennis na. Hindi ito ipalagit din Karina Bernard no matungpal mo tawuro saan. No di na matungpal ti Luzon. No di na matungpal ti Luzon, Visayas ken Mindanao. Ited na ken Idol Dennis ken Idol Bernard. Yun. Intanta. Okay. Hindi ito konfirmaren kasi palagit i-remind that nadakamat na in-interview Idol Bernard. Okay. Okay, pero tayo, masapol nga ag-Christmas bigas na kitang aginakar no kwartet mayaka na kita na sa tlaunay akas ko na kita tayo. Damag pelang manipod iti Bangi District Hospital. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.